Ekyanga kya mwitanzige nkimwe ha byango mu Uganda ebyabire nibisinga yo kurinda ebyobuhangwa ebirumevera ebisharara emigyera kandi omu mwaka gw'2021 akaba hariyo hectares ziri kuhika 8,200 bitwa speed y'abantu bari kushisiramu ebyobuhangwa eyerarikiriza abebembezi na munongo bw'ihanga ririyo niritebekanisa okutandika kutimba amajuto mu kyanga eki. Okuchondezo kwakozerwa mu mwaka gw'2019 ekyanga eki kikaba kisigize hectares 3,700 z'ebibira kandi ebishara kikashangwa ngu bisisirwe n'obucweka 13 n'obutonyezo 600 irindiro ry'enyamisho eryakaboya ritahirirwe n'ebicweka 5 n'obutonyezo 600 baito omahanga agandi agayikaine gacuuka amafuta bayina ebizibu ebikwawukana muno ha buhangwa bwaitu amafuta gasiisa muri ebyo buhangwa kandi hati oba okwijja okiteeraniize n'enkola yaitu nk'abantu nk'oku bayikaire ne batahira ebisaaru ne batema ebibira hati kigenda kubeera kimu kizibu ky'amaanyi. So buli bututema emiti tukozesa itaka eri ekintu ekindi tuleetaho tulemesa ensi yaitu kukola ekitweta ku absorbing ekitweta carbon. Carbon increasing mu atmosphere nk'ekidesire kibeeta climate change empindukahinduka mu mbeera ya climate. Obw'amahanga gensi yona gavire nigajaguza ekiro ky'ebyobuhangwa kitongole kitali kya gavumenti kya Umoja Conservation Trust kikwatanise n'abebembezi mu district ya Kikuve na Hoima barikushomesa abantu akarungi akariyo mu byobuhangwa. From first to second we've been moving in schools along Hoima and Kikuve, secondary and primary schools, setting up technical nursery teams. We want to have nursery beds, community nursery beds in each and every school. Byare miti kikuwe kumanya kwina mafuta ebizibu bya mafuta biba bingi baitu twina tonde bwensi tukagara emiti akuba baize n'emiti emwe tujjo kubyara n'emiti endi nka bambu haro ibisekaseka kulenga okurangu tubikonyesa abantu bakabyara kayamba kumura otonde bwensi. Ehurire ryatandikire n'omushomo gwo kuhereza n'obwenge ahari Hoima Resort Hotel bwanyuma habaye empaka zo kuvuga egari na kilomita zigana kuruga buseruka kuza Kabwoya okubyara emiti ya avocado kabakanjagara Shiabata hamwe n'endijo kubanga waberawo embere nnungi nga tusimbye emiti nga environment tudestroyinze kiyamba abantu okubeera n'obulamu obulungi. Okujaguza sande ebyobuhangwa mu nsi yona omwaka ogwo kuri aha mutwe gwatera makashano garusya busya ninga reimagine and restore Umoja Conservation Trust ehurire neija kujugwemiza mu buri mwaka mu kihanga kya Bunyoro.